carstvo. Varakam se i mučim se. Evo vidite, ovdje me dočekaj kako što sam između. Evo vidite. Evo. Po pijacu. Šta ste prije radili? Bio sam u gostima. Hotel Evropa. Gospode, Bože naš stvoritelju neba i zemlje, dolazimo pred sveto Tvoje božansko lice, da Ti se zahvalimo za Tvoju milost. Mi svoj pogled usmjeravamo prema Tebi i Tvojoj riječi. Došli smo da čujemo i Tvoju poruku, da se utješimo i hranimo. Molimo Te danas svoj blagosloviš i neka milost Tvoja bude nad nama. Gospode, proslavi se Ti u našim srcima i neka nam život bude na slavu Tvog imena. A na svakoj dobroti hvala Ti vječno. Amen. Pitate li se nekad kuda ide ovaj naš svijet? Čini li vam se ovo vrijeme tako složenim da se nekad jednostavno ne snalazite i pitate se da li se to sa mnom nešto dešava ili sa ostalim ljudima? Da li ja uopšte pravilno razmišljam? Plačete li nekad u svojoj samoći pitajući se zašto nevaljali ljudi napreduju, a dobri pade? Šta to, prodajete vi ovo? Sjedim odmah. Prodajete ništa? Ništa. A vi? Evo ovo što ima. Kremenove, koljače, bomboni. Bude li šta posla? A slabo Boga, šćerka mi je poginula, dijete ostalo. Šta ste prije radili? Jeste li ovo radili na pijaci? Nisam ništa radila, ali sad moram. Ne mere živiti nikako. Šta Bog? Šćerki 28 godina leži po zemljom, a dijete ostalo 11 dana. Moram ga hljebom hraniti. Šta Bog? Ti Kremenovi? Kremenovi? Ja. Tako da, čak i u izraelskom narodu, za kojeg Biblija kaže da je bio izabran narod Božji, dolazilo je do prinošenja čak i ljudskih žrtava tim raznim bogovima. A da se ne govori da je to bilo povezano i sa nemoralnošću po pitanju odnosu i muškarca i žene, jer je to bilo u sklopu tih raznih religija okolnih naroda koji su se uvukli u izraelski narod. I kaže Biblija za kralja Manašeju da je činio zlo u očima Božjim i kontekst ovog poglavlja govori nam da je i narod jednako s njim činio zlo. Ne samo u očima Božjim, nego zlo u svakom pogledu. Iza njega mi susrećemo kralja Amona, 21. poglavlje, 21. nam govori o njemu, to je bio sin Manašin i kaže se za njega također da je činio ono što je zlo u očima Božjim. Da bi nakon njega došao na vlast njegov sin, kojeg moj prijevod naziva Jošijom, kralj Jošija, za kojega Biblija kaže da je činio ono što je dobro u očima Božjim. Kad je vlast uzeo njegov sin, koji se drugačije odredio u životu, da je narod jednodušno zajedno s njim također počeo činiti zlo. I to nam govori nešto o ljudskoj prirodi, a to je da masovne obnove nisu duga vijeka, nemaju u sebi neku kvalitetu.
nemoj. Prodaje Nana što su mi sve oduzeli. I što su mi zapalili na Betaniji. Rokijeva perionca bila jedna po jedna, pa sad nema. Sekunda do draga. 31 godinu radila ovako koker. 31 godinu fabrike, kožarski kombinati i fabrika. Kaže prvo poglavlje, kralj treće poglavlje, prvi redak, knjiga proroka Danijela. Kralj Nabukodonozor odredi da se načini zlatni kip, visok 60 plakata, širok 6, i da ga postave u ravnici Duri, u pokrajini Babilonskoj. I tada kralj Nabukodonozor pozvao sve satrape, namjesnike, upravitelje, savjetnike, rizničare, sudce, zakonoznance i sve namjesnike pokrajina da dođu na posvetu kipu što ga podiže kralj Nabukodonozor. I onda je glasnik, kad su oni došli, naredio: o narodi, plemena, jezici, evo vama se naređuje, u čas kad začujete zvuke roga, frule, citre, psaltira, gajde, svakovrstnih drugih glazgola, bacite se na plovidbu, krojite se zlatnom kipu što ga podiže kralj Nabukodonozor. U toj dolini Duri našli su se na tisuće uzvanika tih vjerodostojnstvenika, dužnosnika, svih tih mogućih babilonskih pokrajina. I mogu zamisliti se sada, tu je bilo ljudi koji nisu imali problema s tim. Kralj je to naredio, oni će se pokloniti i u redu. A bilo je to sigurno i ljudi koji su ovako mislili: ja ne vjerujem u tog Boga, ali opet bolje da se ja poklonim iz opravdanih razloga, jer ako se ne poklonim, moj život u opasnosti, pa ja ću proći kroz taj ritual. Ne zna niko da ja u to ne vjerujem, ali ja ću napraviti jedan takav kompromis. Ali su se našli ovdje trojica mladića, kaže biblijski izvještaj, koji su odlučili ostati vjerni svome Bogu, Jahvi ili Jehovi, pošto potom. I zasvirali su instrumenti, ritual je počeo, svi su pali na svoja koljena, dole legli na zemlju, ali trojica mladića nisu. Kralj je to saznao, razbjesnio se, usuđuje li se netko suprotstaviti ovom trendu gdje svi se klanjaju jednom Bogu, a trojica sad idu protiv struje. I sada kralj se osvrće, obraća ovoj trojici i kaže: ponovit ćemo ritual. Ako se ovaj put ne poklonite, vi ćete završiti u ovoj peći koju smo posebno za vas 7 puta i jače zagrijali nego što mi to i obično radimo. I ponovno ritual počinje, glazba svira, svi padaju na svoje koljena, ali ova trojica ostaje. I sad kralj ljut, bijesni, izlazi van pameti, usudio se netko štovati nekog drugog Boga od onog kojeg je on zamislio. I sada on poziva tu trojicu i naređuje se neka se baci u ovu vatru. Bačeni su bili u taj oganj, ali u tom trenutku se događa nešto čudno. Ja sad ukratko prepričavam da ne čitam sve. Ništa se ovoj trojici ne događa. Čak stoljećni su bili svezani, tako žat, to je izgorjelo, ali njima ništa nije bilo. K tome još jedna osoba se pojavljuje u tom plamenu. I sam kralj Nabukodonozor kaže: čini mu se kao da je sam sin Božji među njima. I sad je kralj Nabukodonozor napravio ono što je najpoštenije bilo u tom trenutku. Shvatio je jednom trenutku da je u zabludi. Shvatio je da onaj kip kojeg on postavio ne vrijedi ništa. Shvatio je da je pobjeđen na duhovnom planu, da ovaj Bog kojem služava 3 mladića je jedini stvaran, živi i moćan Bog. I učinio ono što je bila njegova dužnost. Naredio je, ponovno pozvao ove mladiće nek izađu van, obraća se cijelom narodu i javno priznaje pred ovim narodom da nema drugog Boga osim Boga kojemu služava trojica mladića. Ali sad, sljedeće je zanimljivo. Dakle, naređujem: o narodi, plemena i jezici, svatko između vas ko bi pogrdio Boga Šadrakova, Mešakova i Abednegova, neka bude raskomadan, a njegova kuća pretvorena u smetlište. Nema Boga koji bi mogao izbaviti kao ovaj. Gdje je ovdje vjerska tolerancija i demokracija? Prije pola sata je rekao: tko god se ne pokloni ovom kipu kak sam ja postavio, pobubit ćemo. A sad kaže: tko god se ne pokloni pravome Bogu, napravit ćemo isto s njim. I mogu zamisliti, opet volim stvarati slike mi uvijek pomognu da bolje doživim. Prije pola sata na tisuće njih su pali, bacili se na zemlju pred ovim kipom i u tom trenutku svi oni se sad bacaju na zemlju
pred Jehovom, pred pravim Bogom. Šta to vi čitate? Jugoslavija. Studirao sam geografiju ovdje. To je istorija. Baš od Bune do Turske, šta ja znam. Tako da ne bi previše pažnje. I onda uzmu bioenergiju, pa onda doživljavam granate baš meni da se poslate. Gdje da padne kao da mi... I onda sam doživljavao više puta kao da ću da dobijem izbog krvu iz mozga. Od svake granate gdje da padne. A na objekat je baš palo 12 granata različitih kalibara. Ovo to živi su tako, mislim. Ovo je biti i gore. Onda prošle godine kada je ono bilo u Hrvatskoj, onda mi smo bili u Prištini i ovo pretprošle godine. I nisam očekivao da će to biti u Sarajevu. Pretpostavio sam da je to nemoguće u Sarajevu. Drugi dolazak Isusovje, to je ta blažena nada, kada će se na ovoj planeti zaustaviti taj proces grijeha. Dakle, mi to očekujemo, mi živimo u toj blaženoj nadi, zato se zovemo adventisti, čekaoci dolaska Isusa Krista. Kada će to biti? Isus je rekao, a o danu tome i o času niko ne zna. Dakle, vidite, Isus je rekao da će ustati narod na narod. Zatim da će biti zemljotresi. I sve te pojave mi vidimo. Onda ljudi će imati obličje pobožnosti. Na prvi pogled su pobožni, a kako kaže apostol Pavao, sile se njezine odrekli. I sva ta zbivanja u društvu, eto nam ukazuju da je taj moralni pad sve veći i veći. Činjenica je da čovječanstvo se prosvetljuje sa te intelektualne strane, ali sa moralne strane ono pada. Boga neće. Pa kako živim, eto, onako, o pomoći, dveras. Imam čerku paralizovanu, imam od nje dijete bez oca, eto, živi se. Nekako, ono se hljeba dobije pa se razvuče. Nema koliko hoćeš, nego ušnite i preživi. Eto. Pa eto, nema, Boga, ima više od 25 dana da nismo dobili tu pomoć. Ima neko gore? Da neko kome treba nešto uzme, kome ne treba, a i nema i pogleda. Slabo. S hranom kako je? Pa, ladno, nikako, možete reći. Jer kako bacaju ove granate, to je grozno i grozno. Grozno, to nema, nije to. Ni Hitler uradio što su ovi uradili. Evo hoćemo drva, u bolnicu nemamo drva. Nikako nisam vatru naložila. Idem ko ima plin i oni nerado viću daj mi Marke da skuhaš nešto. Idem u Nemanjinu kod prijateljice i skuham jedan dan, ali svak traži da mu daš neko mito. Ali nemam odakle. Kako se hrana? Pa joj, čekajte, hodimo. Kaj je ostalo? Sad baš kukam ovdje rekao. Jesam ja Koliko će ovo trajati ovo čudo? Kad god reku stavim na ruku, njega nema. Kad nema, reku... Pa to je bila noć u maju, negdje prošle godine. Crkvu ovu je pogodila granata, skroz je, mislim, bila rupa na ovom plaforu, negdje oko 2 metra. Mi smo bili u ovoj tu prostoriji susjednoj i mi smo se molili kad je u tom svom bombardovanju i baš kad smo bili u molitvi, granata je pogodila u crkvu. Sve se je zatreslo, sve je bilo puno dima, nas je detonacija odbacila tamo u stranu. I vrata su se otvorila i s ove strane i od garaže i s one strane. Nismo jednostavno znali šta se dešava, međutim mi smo završili na miru molitvu i tada...
dana što smo sada spoznali da nikakva osobnost ne može to zamijeniti. Nikakvim umjetnim putem se ne može do toga doći, jedino zajedništvo našim sa tom. I te molimo da i sada, na završetku kad se vraćamo našim domovima, kućama, da nas ti vodiš sigurno zaštitiš od svakog zla i da nas sutra opet i sljedeće subote dovedeš na ovom mjestu kako bismo se pred tobom svi zajedno opet radovali i slavili ime Tvoje. Te naša želja i molitva u ime Isusovom.